بودمê nêzîkî 3 salan e Herêma Kurdistanê ketiyel ber qeyrana darayî û nebûna moçeyê û kartêkirin wek dahat li ser jiyana welatiyan kiriye û bazar bi rengekî giştî lawaz bûye û bazarê goşt firûşan kirîna goştiyê pezî ji layê welatiyan ve kêm bûye û welatî vê yekê bûnebûna pareyê vedigerînin. بگومان کارتکرنه که گله مازنا کری بیتن بریان ها مالان گله گوشت کری با بس پانو که نه توی وقت حولاتیک چند کری یعنی بردام کری آن حاجی نکن بگومان هم حاجت کن و پیتویش یعنی کرن چونکو روزانه یا سر گوشتی راستی های فتاره چه نبود به گوشت بده اگر ام بجین سیک یا والایه اول در انجامه که قیرانه یا نه اولش ندانا موچه یا نه و گیرو که نموچه هان یک قرآنی که به هم تفسیر کردی بحث آره والا خوده مبخوشی پاره نبود ساعت مبلغ معاشی خوب نیوردید از 2 کیلو گوشتی کردم مانگه هیچ چند جارات کری گرم خوده اول 3 مانگه جاره که میره کردی اول معاشی خوب ورگید چشون ازت کردم جلوی خوب گوشت فروش جیده نخویا کرن که 7 ساله براوردی دیگل سالم بوری بازار لواز بویه و گلک کس هنه حزا کرینا گوشتی هیا لی پاره نینن والله چه بيجم يعني ممكن بشكل كم باره غيرونش تأثير أخويا هاي احتياطي تأثير أخويا هاي أوجي وباره كم يا باره بيجوا كم هم وصلنا صار قشتي تناس بهم صار طلبيات تهمية روجانا كم وين همي خارنو أوديا حتى حدا كم بوي خود با ترسان يعني المدى گوشت 5000 هاي حتى 15 هاي 5000 جيجي هاي حتى 15000 كزكات يبيني يعني حسب يا گوشت كريتون خطوزاني كود حسب كتير بس كورونا بينا او بيت ام بشكل بودن هم الراستي خود ام يوصل بيت لما بس ما هوات الظالم تاي نا هاي دي بيشتبرا من بيتشينا بد ام بينري نخورسا كرسي ام بود قرن هاي بيشكل كان علاقه چنبه ها بگم ما یک هی هم میپیشم با یعنی اگر مده بس 3 ساله یه شلالیه همی پیشم با تدبیر بینور حساب نداره چی هر لدسپیک کا پیدا بونا قیرانا دارایی و ندانا موچه فرمان بران بالانسا مزاختین ولاتیان تک چویو کار تکرن لسرجیان وان یا روزانه کریو لبنده چارا سریا وان قیرانانه بیارامدی بادینان ساد دهوک